Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 abaturage b'abanya-Uganda bazajya mu matora ya perezida w'igihugu cyabo ku nshuro ya 7 kuva mu 1996 ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro ya mbere. Na amatora kandi agiye kuba ku nshuro ya 5 kuva mu mwaka wa 2005 ubwo habaga amatora ya kamarampaka yemeje ko Uganda iba igihugu kigendera kuri politike y'amashyaka menshi. Ibi byashyize iherezo ku myaka 19 yose yari ishize Perezida Yoweri Kaguta Museveni ahagaritse ibikorwa byose by'amashyaka menshi ya politike ubwo yafataga ubutegetsi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere mu 1986. Ku nshuro ya mbere muri Uganda amatora yabaye Perezida Museveni amaze imyaka 10 ku butegetsi hari mu 1996. Andi yabaye mu 2001 yongera kuba mu 2006 yongera mu 2011 aba kandi mu 2016 ndetse no mu 2021. Ubu andategerejwe mu 2026. Muri izi nshuro zose kuva mu myaka 20 ishize Yoweri Kaguta Museveni niwe watsinze aya matora, ibituma ubwo amatora azaba mu mwaka utaha General Museveni azaba yujuje imyaka 40 ategeka Uganda. Niyamamaza azaba agiye kwiyamamariza manda ya 7 kubera ko yari mu bungubu ni ya 6. Abanya-Uganda bazatora mu 2026 n'ugomba kubategeka kugera mu 2031. Mu mwaka wa 2021 Perezida Museveni yahanganye n'umuririmbyi wabaye umunyapolitike Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine. Icyo gihe komisiyo y'amatora muri Uganda yemeje ko Perezida Yoweri Museveni yegukanye intsinzi n'amajwi 58 n'ibice 64% ahegitse bwana Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine we yagize amajwi 38 n'ibice 83%. Bobi Wine yahise avuga ko atemera ibyavuye muri ayo matora kubera ko ngo yaranzwe n'uburiganya, bikagira naho Museveni ahisha isi yose ibyabaye maze ategeka ko internet ifungwa mu gihugu hose ku munsi w'amatora n'uwayakurikiye. Yavuze ko amatora yabaye mu buriganya bukabije aho ibikoresho byagiye bigezwa kuri site z'itora bikererewe, bamwe bakabura uko batora, udusanduku tw'amatora tumwe ngo twarabuze, ndetse abantu be no kuvuga Kyagulanyi ngo bangiwe gutora, abandi basaga ibihumbi barafungwa. Uretse guhohotera abamushyigikiye, Bobi Wine yanavuze ko ngo telefone ye bwite bayifunze ku buryo atashoboraga guhamagara cyangwa guhamagarwa. Hari amakuru kandi yavuga ko ku minsi y'amatora ngo abasirikare binjiye mu rugo rwa Bobi Wine baramufungirana kugira ngo atahava, ndetse we ngo hashyizwe bariyeri kugira ngo hatagira baza kumureba. Ndetse icyo gihe byaragoranye kumenya uko abanya-Uganda bakiriye ibyavuye mu matora kubera ko imbuga nkoranyambaga na internet muri rusange byarafunzwe. None ko aya matora yo mu 2021 yateje ibibazo byose, ayo mu 2026 yazagenda ate? Yoweri Kaguta Museveni azongera yiyamamaze ku myaka 81 y'amavuko azaba afite? Ese umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ni uzafata umwanya wa se yiyamamaze amusimbure ku butegetsi? Hashize igihe hari inkuru z'uko uyu mugeneral ngo yateguriwe kuzasimbura se ku butegetsi. Ese afite ubushobozi bwo gusimbura se? Mu by'ukuri niki kitezwe muri aya matora yo mu 2026 muri Uganda? Mu gutangira twavuga ko mu kwezi kwa mbere mu 2021 Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ndetse ahita akomeza gutegeka Uganda nk'uko yaramaze imyaka 35 bigenza. Ubwo yatsindaga amatora, igihugu cya Uganda by'umwihariko ku mugabane wa Afrika n'isi yose muri rusange bari mu cyorezo gikomeye cyo mu kinyejana cya 21 aricyo cya COVID-19. Museveni amaze gutorwa n'undi yakomeje guhangana n'icyorezo cya COVID nk'uko byari ahandi hose ku isi, ku buryo we ku giti cye kimwe mu bimuranga muri iyi manda ye yo kuva mu 2021 n'agapfukamunwa. N'uyu munsi Mzee Museveni aracyambara agapfukamunwa. Museveni kandi muri iyi manda biciye mu muhungu we General Muhoozi Kainerugaba yongeye kugirana umubano mwiza n'u Rwanda nyuma yaho muri manda ye yari yabanje u Rwanda na Uganda bitabanye neza ku buryo ibihugu byombi byageze naho bifunga imipaka ibihuza. Abanyarwanda benshi babaga muri Uganda icyo gihe barafunzwe maze ibintu bimera nabi cyane, ariko akimara gutsinda amatora kuzahura umubano n'u Rwanda ni ikintu yashyizemo imbaraga rwose. Biba akazi yashinze umuhungu we General Muhoozi waje mu Rwanda inshuro zirenze imwe, birangira umubano w'ibihugu byombi wongeye kuba mwiza. Ibindi byaranze imanda ya Perezida Museveni aho igeze ubu ngubu
harimo n'urubanza rw'umugabo bahanganye igihe kirekire, Colonel Dr Kizza Besigye, wafatiwe muri Kenya ashinjwa kujya mu migambi yo gushaka guhirika ubutegetsi. Ni urubanza rwavuzwe cyane byihariye muri uyu mwaka wa 2025 ndetse runatuma Uganda ivugwa cyane, aho ubutegetsi bwashatse kujyana Besigye kuburanishirizwa mu nkiko za gisirikari, ariko biza kurangira urukiko rw'ikirenga rwemeje ko aburanishirizwa mu nkiko za gisivile. Perezida Museveni kandi iyi manda yayitangiranye n'ingabo ze UPDF zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operasiyo yo kurwanya umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni byinshi, ariko birasa naho ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi byagarutsweho cyane muri iyi manda ya gatanu izarangira mu kwa mbere mu 2026, ubwo azaba yujuje imyaka 40 ari ku butegetsi. Ubu rero haribazwa uko bizagenda mu 2026 muri aya matora. Gusa birasa naho ababyibaza uko ari abaturage bari hanze Uganda atari abanya-Uganda ubwabo, kubera ko bitekerezwa ko abanya-Uganda bo basa naho bazi uko bizagenda, nubwo atari bose, ndetse n'uwo bazatora ngo baramuzi, niko bimwe mu binyamakuru bivuga. Ubwo Perezida Museveni yiyamamazaga mu 2020 nyuma akaza gutorwa mu 2021, hari abatekerezaga ko ari bwo bwa nyuma yiyamamaje, ndetse nyuma azarekera umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba umaze igihe avugwaho kuba yarateguriwe kuzasimbura se ku butegetsi. Ndetse na General Muhoozi yatangiye gukora ibikorwa bitandukanye birimo kugira uruhare mu guhuza u Rwanda na Uganda, ndetse yanazamuwe mu ntera avanwa ku kuba umuyobozi w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka agirwa umuyobozi wazo zose, aho umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, ndetse avanwa ku ipeti rya Lieutenant General agirwa General. Muhoozi yaramamaye cyane muri Afurika y'Uburasirazuba bivuye ku gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagije. Aragenda arakundwa mu rubyiruko rw'abanya-Uganda, ategura ibitaramo kuva ku birori byo kwizihiza isabukuru ye ku murwa mukuru Kampala kugera ku birori byiswe Rukundo Egumeho byabereye i Masaka ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, aho hanishimirwaga gufungura imipaka y'ibihugu byombi. General Kainerugaba yakoze byinshi, ndetse benshi batangira gutekereza ko noneho kera kabaye kuri iyi nshuro agaragara nk'uzasimbura se ku butegetsi. Icyo gihe yari icyamamare bitavugwa, ariko ku rundi ruhande abandi bakabikerensa bati nubwo amaze kugera kuri ibi ngibi, ariko General Kainerugaba yakoze kandi aracyakora ibindi bituma hari abakerensa ubushobozi bwe mu bya politike. Icyambere cyatumye kerenswa cyane ni imvugo ze, cyane cyane aganira n'abandi bategetsi, aho benshi bamushinja kuba adakuze bihagije mu bya politike, kubera ko ngo uburyo avuga akenshi abwira abandi banyapolitike n'abadiplomate bakomeye, byaba biciye mu mbwirwaruhame ze cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ze, ngo nta buhanga bubigaragaramo cyangwa se gukura mu bya politike. Ni byinshi yavuze genda no guteza umwuka mubi hagati ya Uganda n'ibihugu birimo Kenya, Ethiopia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Nk'ubwo mu byo yavuze bikanengwa cyane, harimo ubwo ku itariki ya 3 y'ukwa 10 mu 2022 General Kainerugaba yagize atya aciye kuri Twitter avuga ko we n'ingabo ze bashatse gufata Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, ngo bawufata mu byumweru 2. Icyo gihe yabanje kugaragaza ko Uhuru Kenyatta atakabaye yararekuye ubutegetsi ngo abuhe William Ruto, ngo ahubwo yari guhindura itegeko nshinga akiyamamariza manda ya 3. Abakoresha Twitter icyo gihe bamubwiye ko Kenyatta ari Uganda, aho ubutegetsi buri mu maboko y'umuntu umwe. Mu kubasubiza, General Kainerugaba asa n'uwamennye essence ku muriro, avuga ko yabishatse Nairobi yayifata mu byumweru 2. Ati jewe n'ingabo zanjye ntabwo byadutwara ibyumweru 2 ngo tube twafashe Nairobi. Yongeraho ati nishimiye ko abagize akarere kacu muri Kenya, ati biracyari ibyumweru 2, ahubwo se tumaze gufata Nairobi natura hehe, Westlands cyangwa Riverside. Aya magambo yateye uburakari bwinshi abanya-Kenya, bajya kuri Twitter, bamwe baramwihanangiriza, abandi bavuga ko ashobora kuba afite ikibazo, mu gihe hari n'abazanye ibihamya bagereranya igisirikare cya Uganda n'icya Kenya. Ibi byateje ikibazo abanya-Kenya, bararakara cyane, ndetse ubutegetsi bwa Kenya by'umwihariko Perezida William Ruto wari ukigera ku butegetsi amaze amezi 2 abigira ikibazo cye bwite, ku buryo nyuma y'iminsi 2 gusa General Muhoozi yanditse ibi ngibi, Perezida Museveni yafashe umwanzuro wo gusaba imbabazi abanya-Kenya ku makosa y'umuhungu we. Mu itangazo yasohoye ku wa 3 ku itariki ya 5 y'ukwa 10 mu 2022, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko asabye imbabazi yaba abanya-Uganda, abanya-Kenya ndetse na Afurika y'Uburasirazuba muri rusange.
yabanje gushimira mugenzi we William Ruto kubw'insinzi yaraherutse kugera mu matora y'umukuru w'igihugu, avuga ko igihugu cye nta nabi kigamije kuri Kenya. Ati ndasaba abavandimwe bacu n'abashiki bacu b'abanyakenya kutubabarira kubera tweet zoherejwe na General Muhozi wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Ati ntabwo byari bikwiye nk'abayobozi b'igihugu yaba ba gisirikare cyangwa se abasivile kugira icyo bavuga cyangwa se kugira icyo bakora ku bihugu by'ibivandimwe. Ati nubwo aya makosa ari kimwe mu bintu yakoze mu buryo budakwiye nk'umuyobozi, atari ko hari ibintu byinshi byiza yatanzemo umusanzu ndetse akinakomeje. Ati ni igihe cyo kunenga ibibi no gushyigikira ibyiza. Ati nsabye imbabazi cyane inshuti zacu z'abanyakenya. Ndasaba imbabazi kandi abanya-Uganda bababajwe n'ibyatangajwe n'umwe mu bayobozi. Perezida Museveni yavuze ko Muhozi asanga mu mutima wo gukunda Afurika, bityo ko ibyo yakoze bitari bigambiriwe. Ati ndabizi ko General Muhozi afite umutima wo gukunda Afurika. Aya magambo ya General Muhozi yarakaje abanyakenya ndetse ambasaderi wa Uganda i Nairobi byamusabye kugira icyo atangaza kuri ibyo ngibyo. General Muhozi yaje kwandika ubundi butumwa avuga ko ibyo yavuze ntawe byari bikwiye gukomeretsa kubera ko ngo kwari ugutebya. Yahumurije abanyakenya avuga ko umubyeyi we yamubujije gutinyuka gutera Kenya. Asaba Kenya na Uganda n'abatuye Afurika y'Uburasirazuba bose gushyira hamwe bagakuraho imipaka yazamwe n'abakoloni. Ntabwo ari Perezida Museveni wavuze kuri aya magambo ya General Kainerugaba gusa, ahubwo na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yasohoye itangazo yavuga ko impaka zo ku mbuga nkoranyambaga zitagamije guhungabanya umubano hagati y'ibihugu byombi. Iti guverinoma ndetse n'abaturage bifuza ko umubano hagati y'ibihugu byombi urushaho kuba mwiza mu ndangagaciro, ubwubahane, kwizerana no gushyira hamwe n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iti kuri ibyo turifuza kubanira neza abaturanyi bacu mu mahoro no mu bwumvikane. Hashize imyaka 2 nanone mu kwa 10 mu 2024 uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yateguje ko igihugu cye kigiye guhangana na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yatangaje ko ambasaderi wa Amerika William Pope ngo yasuzuguye umubyeyi we Perezida Yoweri Museveni ndetse asuzugura n'itegeko nshinga rya Uganda. Ati banya-Uganda bagenzi banjye, mu bubasha mfite mbamenyesheje ko twebwe nk'igihugu tugiye guhangana bikomeye na ambasaderi wa Amerika mu gihugu cyacu kubwo kubahuka perezida wacu dukunda kandi twishimira ndetse no kubwo gutesha agaciro itegeko nshinga rya Uganda. Ntabwo uyu musirikari yasobanuye inkomoko y'amakosa yashinjaga ambasaderi Pope, gusa byavuzwe ko uyu mudiplomate watangiye inshingano mu kwezi kwa 7 mu 2023 ngo ashobora kuba yararimo gukorana n'imiryango itari ya leta n'abarwanya ubutegetsi bwa Uganda kugira ngo babuce intege. Icyo gihe General Kainerugaba yashinje ambasaderi Pope kubahuka Perezida Museveni, amusaba gusaba imbabazi muzehe, bitaba ibyo akirukanwa muri Uganda. Ikinyamakuru Chimp Report cyahise gitangaza ko nyuma y'ubutumwa General Muhozi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, ambasaderi Pope yahuye na Perezida Museveni bemeranya ko ibyo baganiriye bitazashyirwa hanze. Ubwo General Kainerugaba yibasiraga ambasaderi Pope, Komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga ku itariki ya 4 y'ukwa 10 mu 2024 yamumenyesheje ko irihangana rizagira ingaruka zikomeye mu gihe ryakomeza. Kandi ku rundi ruhande mu kwa mbere mu 2025 General Kainerugaba yongeye kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ubwo yavuga ko ashaka guca umutwe Bobi Wine. Mu ruhererekane rw'ubutumwa bwinshi bwibasira Bobi Wine bwanyujijwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 5 y'ukwa mbere, General Kainerugaba yatangiye yituye umunyapolitike inkende, yongeraho ko kuba akiriho ari uko umukuru w'igihugu amukingira ikibaba. Ati Kabobi arabizi ko umuntu wenyine umurinze ari papa, iyo muzehe abadahari uyu munsi mba naramuciye umutwe. Ati ibyo birabatunguye se? Ati ahubwo sindanatangira kuvuga kuri uriya musazi Kabobi, mureka hungire kuri muzehe ntibisanzwe. Iyo Bobi Wine yavuze ko yahaye agaciro amagambo y'uyu musirikare kubera ko n'umugabo mukuru w'ingabo za Uganda amushinja ko yisha abantu benshi kandi ko yagerageje kenshi kumwica nawe. Ati isi irimo irareba. General Muhozi yavuze ko we n'abandi ba general bagiriye Perezida Museveni inama yo kwifashisha Bobi Wine kugira ngo bakure Dr. Besigye muri politike yo kurwanya ubutegetsi. Ati ukuri nuko ari igitekerezo cyacu yewe n'abandi ba general twabwiye muzehe ko twakwifashisha Kabobi mu gukura Besigye muri politike yo kurwanya ubutegetsi.
nyuma yo kumuha amafaranga menshi yateye imbere none atangiye kutwibasira. Yavuze kandi ko nyuma yaho Bobi Wine agiye mu Budage akamwandikaho igitabo A Bloody Avenger, umuhozi w'inkoramaraso, uyu munyapolitike ngo amaze iminsi asaba muri guverinoma kubahuza, gusa ngo ntashaka guhura nawe cyangwa kuganira nawe. General Muhozi yavuze ko ashobora gukura Bobi Wine aho yihishe, amusaba guhagarika kuvuga amazina ye cyangwa se umuryango w'umukuru w'igihugu, naho nibitaba ibyo ngo azamukura amenyo. Ni byinshi General Kainerugaba yanditse cyangwa se atangaza biherwaho na benshi bamugaragaza nk'umuntu utaragera ku rwego rwo gusimbura se ku butegetsi. Uretse ibi, Muhozi yumvikanye aterana amagambo na Winnie Byanyima, umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya sida. Uyu madame Byanyima ni umugore wa Dr. Besigye. Yigeze kugirana umubano w'urukundo cyangwa se umubano wo kuba umugabo n'umugore na Perezida Museveni. Ubu ni umugore wa Kizza Besigye. Muhozi kandi yumvikanye mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga aterana amagambo na Audrey Rwabogo. Uyu ni muramu we, ni umugabo wa mushiki we witwa Patience Kokundeka. Aba bateranye amagambo biravugwa cyane, binavugwa ko bombi bahanganiye kuzasimbura Museveni, umwe ashaka gusimbura se, undi ashaka gusimbura sebukwe. Ibiheruka nejo bundaha muri iki cyumweru ubwo General Kainerugaba yongeye gukozanyaho na muramu we Audrey Rwabogo bapfa imyemerere. Uyu Rwabogo ni n'umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bijyanye no kongera umusaruro w'ibicuruzwa byoherezwa hanze y'igihugu no guteza imbere inganda. Mu mwaka ushize General Muhozi yatangaje inshuro nyinshi ko Rwabogo ari umujura ruharwa witwikira ububasha yahawe n'umukuru w'igihugu, agaragaza ko atishimira kubona yifotozanya na Perezida Museveni hari ku itariki ya 16 y'ukwa munani mu 2024. Abiyisi intumwa za Rwabogo, Disciples of Audrey Rwabogo, basubije General Kainerugaba ko ibirego yashinje muramu we bidafite ishingiro kandi ko bigamije kumuharabika kugira ngo abantu bamutakarize icyizere. Aya makimbirane yahosheje mu kwezi kwa 9 mu 2024 ubwo Rwabogo yihakanaga abiyisi intumwa ze. Asobanura ko guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga byenyegeza ikibazo kandi bigatuma abantu badakora neza imirimo bashinzwe. Umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'impande zombi nyuma yo ku itariki ya 19 yo kwa gatanu mu 2025 Rwabogo yagaragaye mu mashusho asaba abakristo kugendana agakiza aho kugarura imyemerere y'abacwezi. Ati ufite inshingano nyinshi ku bitugu byawe, ukwiye gutanga umurage w'ibyiza. Niba agakiza ari wo muti wabonye mu rugo rwawe, ntugarura abacwezi, ntugarura ubupfumu, ntuzibagirwe aho wavuye kubera ko ufite iyo nshingano kandi usigaje imyaka mike ku isi. Witonde, abana bawe bagomba gukomereza mu murongo w'agakiza. General Muhozi yifashishije urubuga rwa X ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu asubiza Bwana Rwabogo ko kuvuga ko abakurambere ari kimwe n'abadayimoni ngo ni nk'amahomvu abanyaburayi bakwirakwije. Ati kuvuga ko abakurambere bacu ari kimwe n'abadayimoni bimeze nk'amahomvu y'abanyaburayi. Abacwezi ni umuryango mugari wari ugizwe n'abanyoro, abatoro n'abanyankore. Bayoboraga igice cyitwa Kitara. General Muhozi yagaragaje ko ari umucwezi, asabira guhirwa abandi bemera ko bari muri uyu muryango. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, uyu musirikare mukuru yavuze ko aramutse ahawe ubutaka i Kigali yakubakamo hoteli akayita Bacwezi Hotel. Ibi byose rero Muhozi yagiye agarukaho mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, byatumye hari benshi bagaragaza ko rwose uyu mujenerali ataragera ku rwego rwo gusimbura se ku butegetsi, ndetse bisa n'ibyabaye kuri ntakuka koko igihe kitaragera ubwo mu kwezi kwa 9 mu 2024 General Muhozi Kainerugaba yatangazaga ko atazigera yiyamamaza mu 2026, ahubwo akangurira abanya-Uganda bose bamushyigikiye kuzashyigikira Perezida Museveni. Ubwo ashobora kuzaba yiyamamariza manda ye ya 7 mu matora yo mu 2026. Ibi byabaye nk'ibisobanura ko Perezida Museveni azongera kwiyamamaza mu matora yo mu 2026, aho natsinda yayobora Uganda kugera mu 2031 afite imyaka 86 y'amavuko, irimo 45 azaba amaze ategeka Uganda. Ku rundi ruhande, niba Perezida Museveni aziyamamariza gutegeka Uganda mu yindi manda, ninde noneho bashobora kuzahangana?
nk'uko byagenze mu 2021 birasa naho n'ubundi kuri iyi nshuro General Museveni niyamamaza azahatana na Bobi Wine, nawe wavuze ko nageze icyo gihe akiri muzima aziyamamaza rwose, kubera ko bigaragara ko witwa Kizza Besigye we kurekurwa akaniyamamaza bisa n'ibidashoboka. Gusa Bobi Wine we yavuze ko ari tayari, kubera ko nk'uko aheruka kubivuga aganira n'ikinyamakuru cy'Abongereza The Guardian. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yaragize ati niba nzaba nkiri muzima ntari muri gereza nziyamamaza. Bobi Wine avuga ko aramutse atibwa amatora akaba mu mucyo ngo yatsinda Museveni, ngo kubera ko 80% by'abaturage b'abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 35 abo bumva politike ze kandi ngo bamutora. Gusa avuga ko ikibazo ari uko Uganda yabaswe na ruswa n'ubutegetsi butagendera kuri demokarasi bwiba amatora, ariko ngo yiteguye kongera kwiyamamaza mu mwaka utaha. Birasa naho rero amatora yo ku itariki ya 12 y'ukwa mbere mu 2026 azongera kuba ameze nk'ayo mu 2021, kubera ko n'ubundi ni Museveni na Bobi Wine byitezwe ko bazahangana, kandi nk'uko byari byitezwe na benshi ntabwo General Muhoozi Kainerugaba aziyamamaza. Birasa naho azakomeza gutegereza igihe cya nyacyo cyo gusimbura se ku butegetsi. Mwakoze kutwumva.